pravi mali turistički gradić. Čovjek odškolovan za turizam i ugostiteljstvo. Damir Radovanac. Moj veliki prijatelj, građevinski neimar, u opštinskom odboru SDP Srbije u Apatinu zadužen za budući mestni odbor SDP Srbije u Svilojevu, u selu pored Apatina, u okviru opštine, Jukas Antun. Žena, uporna i vredna, fizioterapeut u struci, a u budućnosti član opštinskog odbora SDP Srbije u Apatinu, koja će biti zadužena za socijalna pitanja, pitanje ravnopravnosti među polovima, pitanje zaštite osoba sa invaliditetom i pitanje vezana za brigu o porodici i deci. Popović Radmilja. Matija Rad. Električar, a u slobodno vreme republički fudbalski sudija. Pravi žrtav svoje bojevice. Matija Čotar. O sljedećem članu opštinskog odbora mogao bih da pričam dugo. Dugo sam s njom u poslu i znam koliko vremena. Ovaj put vam neću puno pričati o njoj, pa mi morate vjerovati. Dugogodišnji finansijski direktor AT Apatinske pivare Apatin, diplomirani ekonomista Svinjka Krušin. Sljedeća dvojica su pravi predstavnici mladih, uspješnih građana naše opštine. Jedan magistar ekonomije i radi u Unicredit banci, a drugi je diplomirani ekonomista i šef u Vernijan banci. Jedan će biti zadužen za formiranje mestnog odbora u Prigrevici, a drugi u Somboru. Polovina Branislav i Peja Krajan. Draganovo ime se samo ja izvinjavam, zato što je morao za Novi Sad u službeni pozivu banke, znači posebno opravdano odsustvo. Sa nama je i jedna mlada penzionerka koja je ceo svoj radni vek provela u državnoj upravi. Zora će kroz ideju socijaldemokratije imati aktivnosti iz oblasti standarda, bolje zdravstvene zaštite i osmišljavanja boljeg života penzionera. Žena iz našeg okruženja, majka, radnica, borac za bolje sutra u njenoj porodici i u njenom okruženju i u celoj romskoj populaciji koja u Srbiji ima preko 400.000. Petrović Vesna. I na kraju o sebi. O sebi stvarno ne želim da pričam, oni su dovoljno rekli danas kada su me odredili za predsjednika. Pravda, humanost, solidarnost. Osnovni su postulati koji su danas potrebni nego ikad. Dogovorili smo se da ćemo se za njih dosledno zalagati. Još jednom hvala i hvala na strpljenju. Socijaldemokratska partija Srbije ima u sebi visoki koalicioni potencijal. Izuzetno nas raduje činjenica da su gotovo sve političke partije i stranke u Srbiji izrazile spremnost da sarađuju sa nama. S tim u vezi pozivam predsednika opštinskog odbora Demokratske stranke Apatin, Gorana Orlića, da nam se obrati. Gorane, Sad ćemo.
Imam zadovoljstvo da vas pozdravim sve u ime opštinskog odbora Demokratske skupština, posebno članove Socijaldemokratske partije, mogu izabrati postoji naravno predsjednika opštinskog odbora prijatelja gospodina Rega. Drago mi je da je u Apatinu počne da deluje još jedna stranka sa demokratskim predznakom. Siguran sam da će ona obogatiti lokalnu političku scenu u Apatinu i pre svega blok stranaka koje afirmišu i promovišu ideje Evropske Srbije i u Apatinu i koje su spremne da preuzmu odgovornost i pronađu odgovore na probleme s kojima se suočavaju. Opštini Apatine su potrebne promene, potreban je pokret za promene. Verujem da pozitivne promene može da donese jedino politička opcija koju predvodi Demokratska stranka, a kojoj je, siguran sam, bez rezerve pripada i Socijaldemokratska partija Srbije. Moramo svi da uložimo napor da stvorimo preduslove za privredni razvoj, da privučemo domaće i strane investitore koji bi nam doneli preko potreba za radna mesta. Kao što je poznat, opština Apatin je u 4. grupi opština u Srbiji sa najvećom stopom nezaposlenosti. Želim opštinskom odboru Socijaldemokratske partije da se dobro organizuje, da privučite što više pristalica, učlanite što više članova i da postanete respektabilna politička snaga u opštinama. Na tom putu Demokratska stranka je sa vama. Pozivam člana opštinskog odbora G17+, Dragana Josića, da vam se obrati. Pozdravljam ovaj skup i želim uspješan rad Socijaldemokratske partije Srbije, sve opštine organizacije i svih članova G17+ Apatina. Nama je bilo što je ovaj deo demokratskog bloka planiran u Apatinu i mislim da ćemo zajednički ekonomski i socijalni program dovesti do te mere da poboljšamo stanje u opštini. Prethodnik moj je nešto govorio vezano za socijalna pitanja, moram da napomenuti da mi trenutno imamo 12 firmi koje su u stečaju, da socijalni problemi stvarno veliki, da ih treba rešavati i nadam se da će ovaj demokratski blok uspjeti da sačini program koji će opet Apatinu dovesti na onaj nivo kad smo imali 12.500 zaposlenih. Ja želim svim članovima opštinskog odbora i članovima ove partije uspješan rad u narednom periodu i želim da zajednički pokrenemo Apatin kako je to moj prethodnik rekao. Hvala vam.